Dragi gledalci, dobar dan. Kako je ovo prva emisija u novoj 1989. godini, u ime ekipe emisije 7 TV dana želimo svim gledalcima sretnu novu 1989. godinu. Također, mislim da možemo uzeti sebi za pravo da pozdravimo gledalce i u ime svih radnika Radio-televizije Sarajevo. Nalazimo se u novim prostorima Deska, odakle i počinjemo naš prvi prilog. Ne slučajno, to je zbog toga što je informativni program bio veoma zastupljen u proteklom periodu. Pa sa čim informativni program ulazi u ovu godinu, mislim da možete biti zadovoljni onim što je postignuto i što je urađeno u prethodnom periodu, ali šta je to što informativno-politički program priprema? Informativni program u narednoj godini neće bitnije mijenjati minutažu. Sve ćemo raditi da učinimo program što mobilnim, znači kvalitetnijim, da gledaoce što potpunije informišemo šta se dešava u Republici, šta se dešava u Jugoslaviji, pa i u svijetu. Dakle, da budemo maksimalno brzi, da gledaoc ne ostane nikada uskraćen za informaciju, bez obzira gdje se dešavala. To nam je osnovni cilj. Jedino što želimo, to je da malo povećamo takozvani lokalni program. Uvešćemo neke hronike regiona, dakle ono što ne može da nađe mjesta u dnevnicima, a ostalo sve ide u redovne informativne emisije, dakle 3 dnevnika koje smo imali i u protekloj godini, ali nastojeći da kvalitet informacije, brzina informacije bude maksimalno, da tu postignemo neku maksimalnost. To znači da moramo pojačati malo rad i dopisništava, da moramo jačati dopisnike iz drugih republika i pokrajina, da moramo biti prisutni što se dešava u federaciji, da te informacije moraju biti stalno prisutne. Bez obzira gdje se što dešava u ovoj zemlji i u svijetu, da gledalac mora biti informisan. To nam je osnovna zadaća i na tome ćemo raditi u narednoj godini ponajviše. Dakle, ne u obim, nego u kvalitet i brzinu informisanja. Na početku emisije kazala sam da se nalazimo u renoviranim novim prostorima Deska. Ovaj Desk je renoviran vjerovatno ne zbog toga da bi ljepše izgledao, nego u programskom interesu. Pa šta se na ovaj način dobilo? Desk je opremljen nešto bolje zato što smo računali dnevnik se sprema po jednom ustaljenom načinu, negdje ono što stigne do 19 sati, to se uvrštava u emisije i filmski, dakle ilustruje se i slaže se, ide na emitovanje u 19:30, dakle za drugi dnevnik. A sve ono posle toga što dođe u Desk putem tajminga, putem naših reportera i tako dalje, može sada iz ovog prostora da se saopšti gledalcima. Dakle, tehnički je opremljen, apsolutno. Tako da sve one informacije što dođe u 19 pa do 20 sati do kraja dnevnika, gledalac može da bude sa njima upoznat. Kakva je ocjena gledalaca i inače u kući ovog programa u prošloj godini? U cjelini posmatrajući mislimo da smo bili i brzi i aktuelni i da smo tu učinili ovih protekloj godini korak dalje u informisanju i u tom smislu smo dobili i pozitivne ocjene od programskih savjeta. A to nam je, kao što sam rekao na početku, i osnovna zadaća i u narednoj godini da baš u tom smislu učinimo korak dalje. Nešto specijalno ne mogu reći. Spavala sam. A meni je bio dobar, ja ne znam. Ne bih ništa mijenjala. Sve je onako kako treba, stvarno. Nije loše. Šta? Samo ja slušao da je bilo malo stare muzike. Banatskih, vojvođanskih pesama Slavonije i onih starih narodnih. Onako naski rečeno, gospodice. Dopala mi se naša kad su plesala djevojčica. Djevojčica, one kad su plesala. A tebi? I meni isto tako. Pa eto, onako, u suštini dopada mi se. Ovo sve je fenomenalno. Skoro ništa nije valjalo. Nije ono što je mene interesovalo. Malo, ne znam, sve skoro isti pjevači bili. Muzika je skoro sve ista. Ne znam, što je filmovi nisu, neki izbor filmova nije bio dobar. Nisu loši. Samo bi trebalo malo u idući program ubaciti malo onih američkih starih kaubojskih filmova. Kirk Douglasa, onda Gary Coopera i
Odiseja i tako dalje, onako nešto rečeno. Pa ne znam, meni su bile fine one starogradske pjesme. Onda je bila fina ona serija humoristička od Siniše Pavića. Nisam bila prisutna u Sarajevu, nisam mogla gledati. Ni ja isto. Pa niste gledala? Pa majke. Pa muzički dio programa je bio dosta dobar. Da, zadovoljna sam jer je ovo, mislim, najbolje novogodišnji program do sad što je bio. Pa za nas koji nemamo puno para i tako kući pravi dobro je. Veselje za sirotnju i svako. Bio sam odsutan iz Sarajeva. Pa to malo što sam gledala, bilo je dobro zaista. I mogu reći da je ove godine bio stvarno fantastičan, jer su ljudi mogli uz taj program i odmoriti i proveseliti. Oni koji su bili u društvu mogli su i zaplesati. Dakle, svake čestitke. Odlično, uz lozu, zabave, humora, svega, pjesme. Za mene je odličan. A da li biste nešto izdvojili? Pa, poslije ponoća ono je bilo malo, ali onda sam već bio pri kvasu. Nemoj, srce.